Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagang matlaang no naasi ka, tano naranggas ka, sika matlaang ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo, Dalan, kinapudno ken biag. Hoy! Da kayo adwa. Diyak kayat nga ag-day off kayo. Agdalos kayo dito'y mansyon. Madam, day off mi mat ita. Apay ngay, ingkam kumasumarong kar ije babbalay mi. Uwan madam, kailiw mi mo't ti pamilya mi. Sige, ag-day off kayo. Ngam, katan kayo matan. Ha? Nagado ti mabalin ko nga alaan na katulong. Saan laakas kada kayo? Aday tala ag-day off ti amuda. Pagyamanan nyo pa ikit di, tadwa kayo. Kat pagtintinulungan nyo dagiti trabaho. Saan kayo amarigatan? Sa ita, kanayon nga ag-day off kayo? Madam. Oh, anya. Ag-day off kayo kat ikatan kayon? Saanan, madam? Pues, agsubli kayon iti trabaho yo. Anyamatan ni Doña Agata. Tila pagimbagan na tikit kitaan na. Di na pa'y makita mo ti pagimbagan ta. Uwan nga rod, awan man la konsiderasyon na mo't. Sa bagay, at damot kit di sweldo ta dito Natural tagtrab-trabaho takot nga rod dito eh. Ala, ano santan ngam ti awan panggedan ta. Ay, Tinaskan, saan data adangran? Kan, nasingpot mo tay anak na ani Sir Joven. day talaang tatunggal ag sweldota. Sermona na talata ni Doña Agata. Kasla na sakit tinakam na amang tad iti sweldota. Agaw na ti aginang, tado pa'y tinaskan nga aramidag. Agbingay kamin akan ni Los iti trabaho. Iti kasta, ay! Ay! Naibatak mo tong tibaso. Anya, tinaramid mo! Kwa, madam, naibatak tibaso. Amom ka di ang inginaan day tabaso! Sorry, madam. Ikisay ko day ta iti sweldom! Adto'y ti kapeyo, sir. Isublim day ta, kat sukatam. Ha? Sir? Nagbayag kang agtimpla iti kape. Dinalami isan day ta. Kwa, sir. Katimtimplak laang day ta. Ay! Sir! Naibalangan ti kape! Ala, agtimpla ka iti sabali. Agawam! Oo, sir. Inakon! Yalaan na kiti sandwich. Kay masam daramidam, ha? Tano saan? Itupak ko di tarupam. Oo, sir. O, sige. Ay, Diyos ko. Ikanak pa iti adu nga anos kan panagtupol. Tapno makapagbayagak iti daytoy abalay. Ado yun di sandwich mo, sir. Sa dino tayan ni Agnes? Aday jay kusina, sir. Aglutluto. No kasta nga rod, si kante aglaba kadagiti mo rin ko. One, sir. Agawam, jak kayat tinabuntog apan aggunay. One, sir. No kayat yu tagbayag diti mansyon, nasken niya agalibtak kayo iti trabaho. Ato yan ti sweldom, Los. Agyamanak, madam. Ada inkisay ko di tali magasot. Inkisay ko tay dinadaal mo ang medyas ko. Kantay binuong mo a flower vase ko. Ha? Adaya binuong ko a flower vase yo, ma'am? Awan mat. Apay nga rod, anabuong? Malagip ko, madam. Ni Sir Lito tinakabuong iti dayjay. Saan asyak? Nadalapos na idinabarta kasi mangpet.
Ato'y matisweldom, Agnes. Agyamanak, madam. Inkisay ko matili magasot dita. Gaputa binuong mo tay baso anang ina. May sa abaso, madam. Limagasutan tinkisayo. Kat? Amom ka di anangin nginapay ng biyag mo ti balor day jay abaso. Sagbabain tila day jay ije tiyandaan Madam! Nagkunakan ka! Saan mo tan anain kalintagan ati aramidan nyo, madam? Mabalinda kayo nga ikamang itimasaknan no kasta kayo. Anya? Adda kasambahay lo arumbang amasurot, ma'am. Kat mabalinda kayo nga ireklamo no kayat me. Gapo iti dayto nga aramidan nyo kada kami akatulong yo. Awan lang arudan benepisyo mi. Nagdakkel pa iti ikis sayo iti sweldo mi. Baso lang ang asag babain ti tinabuong ko. Ita, limagasot motan ti ikis sayo. Madam, ar-aramidin mi ti amin akabailan mi agserbi kada kayo. Kas katulong yo. Ngam na nalabas motan ti ar-aramidin yo. Adda karbangan mi amang ireklamo kada kayo. Pues! Nareklamo kayo! Itamot lang! Ikatan kayo! Anya ka di dito yung ar-aramidin nyo kadagiti katulong, mama. Nagipulong gayam kan ka, dagiti mo tchatcha. Iso nagawid ka dagos. Gaputa impakaamudang agikat dan kas babaunan tayo, mama. Awanan ti agbayag ababaunan tayo. Gaputa nagalas ti panakilangan nyo kadakwada. No di da kayat ti patakarak dito'y mansyon. Pues, agikat dalangan. Talaga ka di nga awan ti asiyo iti padayo a tao, mama. Kas tayo kadilatan. Ay naiho, sana may parbang adag iti katulong ti sakit mo. Mananggun daway da. Mama, no awan asiyo iti padayo a tao, da kayon tumatla ti agsagaba. Anya ka di mananday tangay bagbagam. Saan la kumaati bagiyo ti panunutan yo, mama? No di kat panunutan yo mat ti pakasaknan ti sabali. Kat pagimbagam matlaang no naasi ka. Tano naranggas ka. Sikan tumatla ti agsagaba. Paulit-ulit day tangay bagbagam. Gaputa di ulat ta maawatan ti kaipapanan na, mama. Anya? Linapdak dagiti babaunan. Kat manipod ita, siya kung timangted iti sweldo da. Saanan amag nakada kayo. Kastam kadilatan lito. Di ka pa'y tumulong iti negosyo tayo. Day talatan agbus-bus-bus iti kwarta ti ar-aramidam. Agsermon ka manan. Iso adyak kayat niya granata dito mansyon. Ta sigurado asumanao ka. Dayta ti kasaron ko. Manipod ita. Kontroladon ti allowance mo. Tangay di mo mat kayat ti agtrabaho. Anya? Kayat mo asawan? Bukodam ti kwarta ti pamilya tayo? Saan? Ngamday tala aggas-gastos ti ar-aramidam. No kayat mo ti kwarta, manggad ka. Naglastog ka na. Isimpam ti biyag mo lito. Manggad ka para iti masakbayam. Agiamanak, tasaan kayo matla po manaw, Agnes, Luz. Manipod ita, siya kung timangted iti sweldoyo. Ay na, agyaman kami, Sir Joven. Agyaman kami, Sir Joven. Katkayat ko nga ang sikasuan yon ti papeles yo para iti benepisyo yo. Da kayon ti mga sikaso, tadyak masango. Di kay agdanag, taamin agastos, siyak ti makaam mo. Sir? Wan, pasensya kayon. Impaggarup kong amin, no impagnan ni mama ti benepisyo para kada kayo. Ngam saan matgayam? Agyaman kami manan, Sir Joven. Basta aramidin yu lata ti trabaho yo. Kat di kay agsadsadot. Iti kasta, maiayo ni mama kada kayo. Kat barang makaamiris, kat baliwan na ti trato na kada kayo. Wan, sir. Wen, sir. Kat sapay la kuma, tamakaanos kayo pa'y dito'y mansyon. Wen, sir.
Di kay agdanag, sir. Saan kami apumanpanaw? Kan aggagat kami. Nagmayat ti agpainit itang agsapa. Saan ka di kaaruba agata? Wan, karuba baknang. Nagmayat ti agtugtugaw dito'y parangan. Madam Rich! Adda ka di kaya tiyo akanin dita, kabayatan ti pa nagpapainit yo? Ta isa ganak? Sige, Beauty. Mangyag ka dito iti carrot cake nga in-bake mo. Taparamanan taman ni kaaruba agata. Wan, Madam Rich! Amom, kaaruba agata. Naragsakak unay. Gaputa na respeto ken nagagat dagiti katulong ko. Ha? Kanayon dak ayal alika ka. Ket daytamot ti rason, no apay nga ay aywanak ida. Ay wanam ida? Awan ada benepisyo da. Ken ninayunak manen ti sweldo da itatawan. Anya? Wan, no anya ti parikot da, tulungak ida. Kakaasyak ida. Kasta? Ket sika, kaaruba agata. Kumusta mo tilangan-langan nyo kadagiti katulong nyo? Narespeto ka dimat dagiti katulong nyo? Nagbanglo dagitoy linabaak akawasyo, madam. Nakupin ko aminan. Amuyo, madam. Sinimsimpak alinabaan dagiti kawasyo. Kasta? Adday ta, madam. Da kayon to ti mangipan iti seledyo, Tadi yumat kayat asumrek kami dita seledyo. Taamangan no agtakaw kami. Ha? Sige, madam, Inak pa ijerwar. Tapapintasak man dagiti masetas yung. Agiro utak, kan agsibugak. Sige. Nay, madam, in-check ko amin akawasyo, kat awan tinapisang. Okay na amin, madam. Amangan no addan tumanen ikisay mo iti sweldo. Anya? Ibagbagak laang tiriknak, madam. Ay, malakit din. Ingka ni Jerwar, di kan sumanao tamarorodak lakan ka. Ay, nalpas mo't laang ti trabaho di Tirwar, Agnes. Tinulungan kan anagiruot, kan nagsibog. Wenlos, iso nga ita, mayaten dito'y paraangan kan sikigan ti mansyon. Naglawag. Uwan gayam, Agnes. Kasangay ko itong Domingo. Sapay la ko matapalubusan nak ni madam nga agawid. Padasam to ti agpakada kan ni madam, Ay, malubusan nak nga ta. When, tapalubusan na tamutan nga day off. Sapay la ko mga ro tapalubusan nak. Tapno masarong karak mo't dananang ko. What? Amo ka kasangay mo, Luz. Agam mabalin ka di nga iti sa balilangan nga aldaw ti panagawid mo. Madam? Kayat ko nga agselebrar tayo ta kasangay mo. Madam? Agluto tayo. Kat di tanto paraangan ti pakaangayan ti kasangay mo. Nga menimbitaran tayo dagiti kakaaruba tayo. Madam? Wan, kaaduan tayo ti agluto. Tao may to dagiti katulong da kaaruba rich. Kan kaaruba dun nga, tatumulong da ngagluto. Ha? Madam? O, di nagman kitaan iti kasta. Ipagarup mo ka di kat agang angawak lang. Madam? Saan ka kadingagang angaw laang? Saan ko nakmat? Kan siya kunti makaamoy ti gastos. Regalo kan kadayta, takasangay mo. Oh, makita, mama. Naragsak dagiti katulong tayo. Tanasayaan ti ipagpakitam kadakwada. Wan iho, nakaamirisak matan. Dahito iti kayat ko nga ipakaawat kada kayo, idi, mama. Wan iho. Mama.
Si kagayan tinaggastos iti kasangay ti katulong tayo. Wan iho, manumot la daytang. Naglalaingan nan ngay. Katsika, Lito. Kaano ti panagbaliw mo? Day talatan agreklamo ken aggastos ti ammo mga aramidan. Sermon manen! Wenen! Tumulong ag tumeten iti negosyo tayo. Tapno sardengan na ko na sermonan. Lito, iho. Usto ti kapsat mo. Andas ka nagtrabaho ka matan. Tulungam ni Joven iti negosyo tayo. Tapara matla kada kayo dayta. Wenen! Inakman lamanganen. Ay, tikabsat ko talaga aya. Ano sa mabagbagaan, Joven? Naimbaglakit din. Tanasing puat kan manakam ka nga anak ko. Iho. At tuyan ti Tsaam, madam. Agyamanak, Agnes. Madam, agyamanak manin ngamin, da kayo tinaggastos iti kasangay ko. Kat mababainak iti husto. Ngamin, dakkel ti gastos yo. Awanan niya man na. Tamok mat, anasingpat kayo akatulong. Madam? Katinto nagkasangay mat ni Agnes. Agselebrar tayo mat. Iti kasta, saan nga agsakit tinakam na? Talaga, madam? Wan, Agnes. Nagsayaat kayo matgayam, madam. Wan, nakaamirisak matan, Luz. Ala, madam. Ala, rumargayam ti kinapintasyo. No kasta nakaisam kayo. Anya? Ala, madam. Adamanin apimintas kayo, hindi nagkatawa kayo. Limawag tirupa yo, madam. Da kayo kit dimat adwa. Luz, Agnes, pakawanandak iti naglapas. Kat no mabalin, saan da kami apampanawan? Wen, ma'am, saan da kayo apampanawan? Agtalinaed kami lata akatulong yo. Uray babakit kaminton. Agyaman ak unay kada kayo adwa. Numanangasi ka nga amo, saan naka apanawan ti katulong mo, no dikat si dadaan latta nga agserbiken ka. Papagayam, ditaan ti nagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, naimbag ng oras kada kayo amin.